Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silin sang puya naktu ka Aizawl Municipal Corporation in Thanvot kha te chiar turin ro manna pe fel ani Excise and Narcotics Department chuan tun hnaya Myanmar lamatanga ru hlo local alwarti an soi ram chunga dar kar somni pali kal da chungin COVID-19 shivei en koldam sing khat sang khat le zariat somthum pathum an om Sarkar lai pui chuan schedule caste le schedule tribe te tan union budget sangni somni pakhat somni pahnia sum thanem tak ada Aizawl Municipal Corporation AMC in Thanavot tla te chu naktu ka chiar turin ruam manna pe fel ani a naktuk chomhadar soma pa chunga University College venga chiar ani anga he in Thanavot thak nimina neya vote za somruk pathum point pali pakwa atla ani AMC in Thana hian khoya tangma in borok du omlo athen hriat anilova Shrileng in kaidalo tura in kai shona zom chungim AMC hom chung a vote thak ani hein Thana hian rural lai MNF chuan bial som pakwa an chu kim veka Congress le ZPM point bial zongzong an chu kima BJP chuan bial kwa candidate anda a hein Thana chu tu zongzong hi somruk paruk an ni tun tum hi AMC in Thanbo sai voi thumna ani AMC in Thana ward sompakwa omin polling station zani somsiri palia oma bial sompakwa hian vote nei mi nuai ni sing khat sangre zare somsarin oma mi pa voter nuai khat sang ni somret paruk le me che voter nuai khat sing khat sangre somni parukan oma ward a voter nei tamber chu ward somparet na ni in voter sing khat sangsari zanga somret pangan oma atlemna ber chu ward number paret na ni in voter sangsari zani somthum pani an omani veng hlui tu chu polling station a voter tamna berani a vote thak thei mi sang khat za som ko pasari omin PTC lungver chu polling station a vote thak thei nei tlember ni in voter zathum somsari pariat an ani Excise and Narcotics Department chuan tun hnaya Myanmar lamatanga rui hlo local alwarti voin khan thu chu siamin an soya dan keng ko tu te point rui hlo le helam konga innam hnoi an man hnem thuan soi nimin jingdar ko le achan ve khan champhai Excise and Narcotics Department le 8 Assam Rifles strong kop te chuan heroin honga le anei tu nia pu wanal ngeta kum somli pakhat khomoi khwa tidim district Myanmar Chin state nia in chal chu manim NDNPS Act 1985 tlo chanin thu boy siamsak ani a ni som panga zan dar somle ni somli panga po khan heng pol pani tang kop te hian zo kho thara heroin hong som poriat loman to bokin anei tu nia pu ar lorin khu ma kum som thum panga champhai veng lai tuna champhai bethel venga kho samek ne in chal chu manin NDNPS Act 1985 noya thu boy an siamsak bok Excise and Narcotics Department chon tun line Mizo hun sang sang kho chaklam atanga zuchi sang lak lu ani a do restaurant hotel baka online azwar anomti an hria thu soin hetiang zu hi DMLTP Act 2019 noya phalo ani angin a in lalut zuar rale phurkwal chu dan to chana shem thei ani ti mi puite an hria tir ani Mizoram hi rui hlo le zu laka him theina tur le adap chona konga dan ken ko tu de tha ti chak turin Mizo mi puite tan puina Excise Department zone angen ngal ti an soibok Longka district chung Myanmar ramridep ar chuang khua vokna na leng mek chu enfiani nuwa porcine reproductive and respiratory syndrome emo African swine fever emo anilo ti fin fi ani tunla hian ar chuang khua vokdam lo anom nual awangin LADC executive member HNVT and call to pusang hulian amol chin chuan ar chuang khua hian LADC HNVT department mithiam te chu somin doctor lalnun pu chin za hovina tira mithiam ten sample an lak nu voin khan longklai endik ni in vokna na hrileng ni lo ti fin fi ani hemi chungchang a hen doctor lalnun pu chin za chuan ar chuang khua vokte dam lo te chu thil lau thon om lo thu longklaia All India Radio correspondent lang hetaral te ashila anran vula harsarna an nei chon englai point an ma ni tranpui turin LADC HNVT department chu anin peireng ti asoibok LADC HNVT mithiam te chon ar song khwa hian random toy a thonin an semba ka ran en kol dan chungchang mi puite an zertir ngal ani ar chuang khwa hi men ma ram de pa omni in longklai DC chon ram danga tanga voglak lu hi khap meka LADC sarkar point ran lak lu hi rm ti lo bok State Level Monitoring Committee on Prime Minister Employment Generation Program PMEGP chuan Aizawl klapa beng sang te voin khan komin training an bot sai ngala he training hi Mizoram Khadian Village Industries Commission KVIC te bot sai in Mizoram Commerce and Industries Secretary P Jawahar chuan akai shwaya KVIC State Director Pu
KJ Bosley le beng sang sang ten PMEGP scheme noi malak dan turan soi ho PMEGP noi hen Mizoram thingtang le khopui lama ezona sang sang chi thuma thenin chung te chu puanta eitur siam le da thana lam le khoi khoilam te ani a meeting atalan ani danjon komhlei ko tar lama tanga kum local tur atana Mizoram tana sumro man chu cheng nuai sang ni zare somko pathum le singli ani Voin Khan Mamit District DC Dr. La Rosa Machuan bong vakhwa to in aspirational district noya khosom bakhat te fungsang sanga nu fual big te zirtin le in shilshe public meeting le awareness campaign upliftment of low performing village under aspirational district program ahman pui ani bong va GSK hola public meeting thu so in DC chuan mason na hi voile khata ani lova zoi zoya mason na le mathlir ne chunga ro mana siam ngai ni ati pa berin anu pui le fanaute amo phurna nein chu tiang bokin nu ho point an father sel ko amo phuna len tak an nei ti in ria in a hun taka vaccine lak tirte damdo in le health worker te noya ngei naw nei thin turina cha pa hovin sidan na la konga anu pui te troy om travek turina cha bok ma son tur chuan sel na angaya no panga gan modia in registera nutrition an sem thin po a hun tak le ani na ang taka e tir thin tura cha in nu naw pai reng chu sub center thathum chungin in register ngei thin turin acha bokani he huna hian health department education department ICDS DLCW le MRB Mamet manager ten zirtina sang pe in health department noya damdo ina naw nei tan cheng zasari nuin adong thina he baka hian cheng zariat thleng naw nei tura an be wana sen chu an tum thin thu tarlan ani MRB Mamit branch point financial literacy chungchanga zirtina pe in loan pe klak tur chuam bank account an ne tula ku wa huan siam na loan te vok vul loan te bank kal tlanga pek thereng ani thu ta langin voina hen account hong du te tan po a hon the ingal don ba ka insurance scheme sang ati the ingal don ti talan ni a ATM card dilna po bong va khomi pui te tan ti sakngal ani bok puitling zeg la cher thiamlo mi za som poli te chu zirtir tu mi pure ten zeg la cher an zirtir mek ti talan ani bok ani DC chon bong va khuwa Aganwadi Center to in VC member health worker Aganwadi worker baka asha te inkara thohuna tha om thenan malak dan te an soi ho Voin Khan lungle HPC vice chairman pulom amato chongchuam HPC lungle horticulture department le RD department te malak na abuat sai lungsen khua a iang song bolam hun pui lungsen turmeric processing plant a hong lungsen a hen iang farming cooperative society limited hi kumsang ni som pania din ni in tun din muna member som pakwa anom meka lungsen ne che vela kun thok tu te ayang thar chu tangkai taka man ani theinan kumsang ni som pali khan DRDA lunglei le BDO lungsen chuam BADP noya ayang herna khol lein ain turpo kumsang ni som ponga sompru khan cheng noi nga mangin sak ani a HPC vice chairman pulom amato chong kai shroin nikum sang ni somni khan heng malang na la omsa te hi HPC lunglei le horticulture department tangkop chuan chunjom na an thok ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani ramchunga darkar somni pelikal chung COVID-19 shivei en koldam sin khat sang khat le zare somthum pathum an oma shivei en koldam zathi za zela somko paseri point pathum atling to a voin thleng in shikai viable sakhale noiruk sing ni sangli le zare somnga paret en koldam anam to a darkar somni pelikal chungin shikai sin khat sang khat le zaruk som mu chu ani a ti hian shikai mu chu to zong hi viable sakhat noi ko sing thum sang sari le zathum somni antling to a mi zainan thi pui le a Shia wanga thi nuai khat singa sanga le zakole som pathum antling to ani tundin huna shive en kolmek nuai khat sing thum sang ru le zanga somni pakwan oma COVID-19 vaccine rampuma nuai som ko vel pek ani to bok ani sarkala puichon schedule caste schedule tribe tetan union budget sangni somni pakhat somni pania chum thanem tak ada budget pharta ka khan union ministry of tribal affairs tan cheng viable che sang sarele zanga somni pli chuang da ani a heba ka hian department of social justice and empowerment tan sumda chukum hasa ain za somni puriat line punga union finance minister nirmala sitharamani chuan tribal te chena hmuna eklavia model residential schools a ser somnga din ani tur thuwa soya hei hian tribal zirlai te tan zirna masona tur rural din konga nasa takina puyang atibok ani schedule caste SC zirlai te tan po tun budget a khan cheng viable che singthum sanga le zanhi som pakwa da ani a hei SC zirlai viable cheliten an hlok pui dona apum puya schedule tribe te ham thatna tura schedule tribes component a sumda hi cheng viable che sing sari sangre de zanhi somnga poruk chuang ani a
Department of Social Justice and Empowerment ta na sumda zongzong hi cheng viable che sing khat le zanga som pasari ani a heng zinga za som sari paruk chu centrally sponsored scheme ta na da ani Chanchinthar cherti topnan tang pui naktu ka Aizawl Municipal Corporation in khan vote tla te chiar turin ro man na peifel ani Excise and Narcotics Department chuan tun hnaya Myanmar lama tanga rui hlo local a hluar ti asoi ram chunga darkar somni political chungin COVID-19 rive en kol dam sing khat sang khat le zere somthum pathuman om sarkar lai puichon schedule caste le schedule tribe te tan union budget sang ni somni pakhat somni pania sum thanem tak ada chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani